پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە شاری مەککە لە شیوی بەنی هاشم لەسەر لە بەیانی ڕۆژی دووشەممە 9 ڕەبیع الأولی بەرامبەر 22 ئیبریلی ساڵی 571 لەدایک بووە. ئێمە و زۆرێک لە میلەتانی تر وا قەناعەتمان وایە کە پێغەمبەری خوا 12 ڕەبیع الأول لەدایک بووە لە دووشەممەیە. بەس وانییە بەڕێزان، علەمای سیرە ئەوانەی کە عیلمی فەلەکیان هەیە گەڕاونەتەوە بۆ ساڵی 571 میلادی کە یەکەم ساڵی کۆچی ئەکات. دراسەیان کردووە ڕۆژی دووشەممەی مانگی ڕەبیع الأول هیچ دووشەممەیەک مصادیفی 12 مانگ ناکە. لەبەرەوە ئەوان ئەڵێن مێژوو ناسەکان ئەڵێن ئەوانەی کە بە تاجاریبی فەلەکی بە حسابی مانگ قیاسیان کردووە ئەڵێن ئەو دووشەممەی کە پێغەمبەری خواتیا لەدایک بووە صلی الله عليه وسلم موافقی 9 مانگ بووە کەواتە پێغەمبەری خوا لە 9 ڕەبیع الأول لەدایک بووە. ئەگەر بیکەی بە 12 مانگ پێنجشەممە لەدایک بووە، وانییە علەما متفقن کە دووشەممە لەدایک بووە و متفقیشن لە ڕەبیع الأول لەدایک بووە. ئەو دووشەممەی موافقی هەفتەی دووەمی ڕەبیع الأول مصادیفی 9 مانگەکە کەواتەڵێن پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە 9 ڕەبیع الأول لەدایک بووە، عفو بەڵێ لە 9 ڕەبیع الأولی مصادیفی ڕۆژی دووشەممەیە لەدایک بووە، نەک لە 12 ڕەبیع الأول. ئەو هەروەکو معلوماتێک بۆ جەنابتان نەسەبی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم محمدی کوڕی عەبدوڵڵاهی کوڕی عەبدولموطەلیبی کوڕی هاشمە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە 21 پشت ئەگاتەوە بە عەدنان، یعنی 21مین پشتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم عەدنانە، بە 30 پشت ئەگاتە حەزرەتی ئیبراهیم، یعنی سیەم سیلسلەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم حەزرەتی ئیبراهیمە، بە 40 پشت ئەگاتە حەزرەتی نوح، بە 49 پشت ئەگاتە حەزرەتی ئادەم. يعني لبيني محمد صلى الله عليه وسلم لقال آدم عليه الصلاة والسلام 49 پشت هيا 49 پشت هيا. ناو كاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم پیغمبري خواه لإنجيلا بأحمد ناوي هاتوا لناو إنجيلا لتوراتا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بمحمد ناوي هاتوا وهي پیغمبري خواه أحمد محمد ماحية حاشرة لقال پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم عاقبیشە، یعنی کۆتایی پێغەمبەرەکان و هیچ پێغەمبەرێکی خوا لە دوای ئەو نایەت. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە ساڵی 40 لە تەمەنی 40 ساڵی مبارەکە بۆ بە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم 13 ساڵ لە مەککە تەمەنی پێغەمبەرایەتی بردووەتە سەر، دوای ئەوە هیجرەتی کردووە 10 ساڵ لە مەککە ژیاوە. خێزانەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم یەکەم خێزانی لە تەمەنی 25 ساڵیا هێناوە کە خات و خەدیجەیە. تقریبا لەگەڵ خات و خەدیجە 25 ساڵ تەمەنی بردووەتە سەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. خات و خەدیجە 3 ساڵ پێش هیجرەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ مەککە وفاتی کردووە، بۆ مەدینە وفاتی کردووە لە مەککە. هەتا ئەو 25 ساڵە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ژنی بەسەر خات و خەدیجە نەهێناوە. 3 ساڵ پێش هیجرەتی پێغەمبەری خوا بۆ مەدینە کۆشی کردووە. لپاشان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سودەی کچی زمعی هێناوە، لپاش ئەو حەزرەتی عائشەی هێناوە. عائشە لەناو هەموو خێزانەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کە 11 خێزانی هەبووە، 9یانی لە یەک کاتا هەبووە، لەناو هەمویانە عائشە یەکەم کچەکە پێغەمبەری خوا هێناوێتی و کۆتا کچیشە. باقی ژنەکانی تری پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بێوەژن و ئافرەتی پیر و پەککەوتە بوون، یعنی ئافرەتێک نەبوون کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم وەکو خەڵکێک باسێکا بۆ ئارەزووکاری هێنابێتنی. لپاش عائشة حفصي هنا وحفصي كشي إمامي عمري هنا ورضا رحمتي خوان لبه. لپاش أو زينبي كشي خزيمي هنا وزينبي كشي خزيمة دو مانغلاي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وفاتك. لپاش أو هندي هنا وبيغمبري خواه كمشهور وبا أم سلمة. لپاش أو زينبي كشي جحشي هنا وزينبي كشي جحش أو آفرته وكال خلافي حضرتي عمر مردوه رضا رحمتي خواه لبه. پاشان جويريي كشي حارثي هنا وبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. پاشان أم حبيبة رملي كشي أبو سفياني هنا لپاشان بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ميموني كشي حارثي هنا. أم أفرتانا خزاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم ماريي قبطيش يكيك بولو جاريانا. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لأخلاقي برزي واب وجني طلاق ندا وقت يكجار حفصي كشي إمامي عمري طلاق داود وأي جرابته، يعني ليان جانبوتوا همو خزاني كهناوني مگر مردن لي جا کرد بيتوا جنا پیغمبري صلى الله عليه وسلم لقال كسيان جانبوتوا. من الله كاني پیغمبري صلى الله عليه وسلم پیغمبري خوا لتمني مبارك يا خوای پروردگار 8 مناڵی پێداوە، 4 کوڕی پێداوە گەورەکەیان قاسمی ناوبووە. قاسم چەند ڕۆژێک ئەژی پیغمبري خوا کونیەکەی لەقەبەکەی بەناوی ئەو مناڵەوەیە کە مەشهورە بە ئەبەل قاسم.
بس چەند ڕۆژێک گەژی پاشان ئەمرێ لە پاش ئەو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دوو کوڕی تری ئەبێ ناویان عەبدوڵڵاه و طەیب و طاهرە خلافەیە لە بینی مؤرخینە کە ئایا طەیب بووە نایە یان ناوی طاهر بووە بەڵام گرنگەوەی ئەڵێن ئەو دوانەی کەیان لەو سێ ناوە دەرناچێت یا عەبدوڵڵاه و طەیب و طاهر یەکێک لەو سێ ناوەیان هەبووە ئەو دوو کوڕی تری ئەخیر کوڕی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئیبراهیمە کە لە ماریەی قیبتیە ئیبراهیم 18 مانگ ژیاوە ئەو مناڵە بووە کە پێغەمبەری خوا زۆر دڵی پێی خۆش بووە ئەخیر کوڕی بووە ئەوەیە کە لە سیرەیە ئەگێڕنەوە کە ئەچێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەبینێ ئەویش لە گیانەڵەیە ئەبێ خەریکە فەوتەکە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم تونگ باوشی پێ ئەکا ئەینێ بە سنگێەوە دەزەکا بە گریان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەوەیە کە سەحابەیەک لە ئەی پێغەمبەری خوا تۆ بە ئێمە مەڵێن ئەڵێی مەگری کەچی خۆت ئەگری پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ ئینەها الرەحمە ئەفەرمێ ئەوە بەزەییە کە خوای پەروەردگار خاتە دڵی ئینسانی ئیماندار ناتوانم خۆم پێ ناگیرێ ئیتر ئەوەیە کە بە ئیبراهیم ألا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا علي إبراهيم چاومان فرمێسکە کا دڵمان نیگەرانە بە وەزعی کە تۆی تیا ئەبینین بەڵام شتێک ناڵین کە خوا پێی ناخۆش بێ طبعا بە مردنی ئیبراهیم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کوڕی نامێنێ چوار کچی ئەبێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کچەکانیشی مردنی سیانیان لە ژیانی خۆیان ئەبینێ تەنها فاطمە دوای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەمێنێ یعنی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە ژیانی خۆی مردنی حەو مناڵ جەرگ سووتانی حەو مناڵی خۆی بینیوە تەنها فاطمە کەوتۆتە دوای خۆی و بێکوڕ بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆیە کافرەکانی قوڕیش تەعنەیان لێ ئەدا پێیانەوە یانو محەممەد وجاخ کوێرە محەممەد بێ مناڵە محەممەد بێوەچەیە خوای پەروەردگار ڕەدی ئەبوو لەهەب داتەوە فەرمێ تەبەت یەدا ئەبی لەهەب وتەب ئەفەرمێ ئەوانەی وات پێ ئەڵێن بە تایبەتی ئەبوو لەهەبی مامی کە زۆر وای پێ ئەوت ئەفەرمێ ئەوانە وجاخ کوێرن ئەوانە خوا بیان کوژێ ئەوانە خوا فەوتیان کە ئێمە بەڕێزان ئێمە وجاخی پێغەمبەرین صلی الله عليه وسلم بەڵێ پێغەمبەری خوا کوڕی نەبووە بەس هەر یەک لە ئێمە کوڕێکین بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەو خەڵکانی بێ ئیمان بوون بێدین بوون کوانەوەکانی ئەبوو جەهل کوانەوەکانی ئەبوو لەهەب کوانەوەکانی عەقبەی کوڕی ئەبی موعیط کوانەوەکانی مغیرەی کوڕی شوعبە نەوەی کەس نەما ئەی ئێمە نەوەکانی پێغەمبەرین جانیادی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هەتا قیامەت ئێمە زیندوو کردەوەی وجاخی پێغەمبەرین صلی الله عليه وسلم صفاتە خەڵقەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەڕێزان ئەگەر بتەوێ پێغەمبەری خوا بێنیتە پێش چاوی خۆت پێغەمبەری خوا چۆن بووە صحابە ئەفەرمون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خاوەنی جوانترین دەم و چاو بووە بەرزترین ڕەوشتی و ئاکاری جوان بووە ولما أفرمون پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم گوڵڕەنگێک بووە سپی بووە بەڵام سپیەکی تەواو سپینە سپیەکی گوڵڕەنگ يعني تۆزێک سوورکەلە بووە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دوو چاوی ڕەشی هەبووە سپێنەی چاوی ئەفەرمون زۆر سپی بوو هەندێک خەتی وردی باریک وەکو دەمار ئەبینراتیایە ڕەشێنەی چاوی زۆر ڕەش بوو دوو برژانی ڕەش و جوانی هەبوو ئەفەرمون قژێکی ڕەشی جوانی هەبوو ئەهاتە سەر گوێچکەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هەموو جارێک زەیتی لێ ئەدا چەوری ئەکرد سەحابە ئەفەرمون قژی زۆر جوان بوو هەتا وەفاتیشی کرد لە تەمەنی 63 ساڵیە ئەفەرمون بەسەر و ڕیشێوە 18 تاڵی سپی لە مووی پێغەمبەرا صلی الله عليه وسلم ئەبینرا سەحابە پێیان ناخۆش بوو کە پیر بوو وتیان شیبتە یا رسول الله وتیان ئەی پێغەمبەری خوا پیر بووی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی شەیەبەتنی هود و ئەخەواتها فەرمی باوەڕ بکەن سوورەتی هود و ئەوانەی وەکو هودوان پیریان کردم کە باسی قیامەت دەکەن یعنی بیری قیامەت پیری کردم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ باشان حضرت عائشة وصفی پێغەمبەرەکە صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لەگەڵ هەر کەسێک بوو بێ لەو باڵای بەرزتر بووە پیامێکی چوارشانەی کەڵەگەت لە هەر مەجلیسێکا دانیشت بێ شانی لە شانی هاودانیشتوانەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەرزتر بووە ضخمتر بووە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕیشێکی ڕەشی پڕی جوانی هەبووە کە ئەڕۆیشت سەحابە ئەفەرمون دایمەن ڕۆشتنێکی معتەدیل هەنگاوێکی نەرم هەنگاوێکی خاڵ بەپێشە ئەڕۆیشت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم يعني دائما كأنما استعدادي هي بۆ ڕۆیشتن گورج و گۆڵ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەڵام بەهێمنی ئەڕۆی نەئەکە و بە پشتاکە ئەڕۆی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم باشان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم صفاتە خلوقەکانی ئەخلاقەکانی بۆ خوای پەروەردگار پێ فەرمێ ڕەحمەتە لە قسەکردنیە ئەم ذاتە چۆن قسەی ئەکرد حەزرەتی عایشە کە وەصفی ئەکا ئەفەرمێ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ئەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وەکو مننا ئەڵێ بەم شێوەیە ئێوە بە دوای یەکا سەلیەی نەئەکرد یعنی شریتکە
أو أقصبك أفرمي وإنما كان يتكلم بكلام بين فصل أفرمي كقسي أكد قسي ورد قسي نرم قسيكي واضح بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قسي أكد يحفظه من جلس إليه أفرمي هر كسي دابني اشتاع لخزمتها كأم ذات قسي أكد قسكاني لبر أكد بوي بيتان غريب نبي الصحابة قسكاني بيغمبريان لبر كردوبك وخوي جراوي أنا توا بو چونك حضرت عائشة فرمي كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه هر كسي دابني اشتاع لقال يا أقر مستواي ذكاء إشي زور نبوايا قسكاني لبر أكد أنس كريم عليه فرمي جاري وهابو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه أفرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سي جار قسيكي دوباره أكردو بوي لبريكي بوي تي بقي حالي ببي نق يك جار قسك بكاب الرواب السريانة سي جار قسي دوباره أكردوا أم ذاتا بم عظمتا كأوا بنرمي قسي أكرد أفرمون زور شر من يشبو لقل أويا صحابك وصفي أكن ألن كان أشد حياء من العذراء في خدرها أفرمون بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أو نشر من بو كشيكي شوار دصال خدر هبو لناو عربا يعني اگر كابرايكي عربي مالكي هبو بي لمالكيا شوينك هبو خاص كشيتيا بو بي وتراوى خدر الين اگر كشيكي چوار دصال لو پردي يعني چن شرمن بو بي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم او اندب حيا بو او يعني مثلا كي كردي هي لنا خمانا على بياو شرم كاشانه يجي نجن شرم كاشار يجي وانيا انما الحياء من الايمان پیغمبري خواه فرمي شرم نشاني باورداري انساني ايماندار انساني بحياء يعني بدينه لبرو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لهمو کس بحیاتر بوا روجك لروجان غلطی برانبر بکسی نکردوا روجك لروجان روی کسی کی نشکانوا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم باشان ام ذاتك او نبا حياة بوا چی کیتیا بوا صفت کیتیا بوا صحابه فرمون دائما دمی بزردخنه بوا يعني لقال اوي همو اخلاق جوان وبرزو اوي هبوا قتل خوي باين بوا من روموش نبوا إمامي علي أفرمي كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسما دائما أو بيني زردخانيق لسليوي بو بيغمبري صلى الله عليه وسلم يعني چند خوشة أم كسيك بيشواي توي كإمامي توي كقائدي توي همو جاريك أي كبرو روديا زردخانيق أي قلي همو جاريك أي بيني بيغمبري صلى الله عليه وسلم بيأكني بدمته بروته بيأكني لقال أوش بيغمبري صلى الله عليه وسلم كهميش زردخاني لسليو ببلام لناخا زور لأخواتر ساوى هميشه كان يجي كردوا صحابة أفرمون عندما كان يصلي كان في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء أفرمون دائما كان يجي أكل يوما ليبو صني قلبي جرياني أياوكو منجلة بكرة كالحضوري خواي پروردگار أوسطا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم آوان دروني أقلابو خواي پروردگار عبد الله كريم مسعود فرمي جاري كان لخزمتي أبوم وتي قرآن بو بخينا الله قلت يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل الله أي بيغمبري خواه من بوتوي بخير مو قرآن بوتو هاتو خواه من ناتو چون من بوتوي بخير مو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أفرميت إني أحب أن أسمعه من غيري الله بيفرمون حزكم من غيري يكون قرآن ببيستم ابن عباس فرمي ابن مسعود فرمي سوري نساء بوخينا وتانقشت مع أو آياتي كخواي پروردگار فرمي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا خواي پروردگار ام خطابي لقال پیغمبر علي أي محمد أو رجاء بيت شون بيت كلا همو أمتك شايتك ديدين كبيغمبر كيانا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أو جاتو بشايت أهينين بسر همو أوانوا على پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي حسبك وتي بس عليك أورم دايو أجريان شون جريانك پیغمبر صلى الله عليه لا ترسي أو رجيك خوا بشايت زينوي أكاته ولا سر خلق لا ترسي موقفيك خواي وصيني بشايتي على زور أجريا پیغمبر صلى الله عليه وسلم